Muraho neza abakiriya ba Kigali House. Uyu munsi tubazaniye amakuru meza cyane. Wari uzi ko hano ku Gasaraba hafi y'Iremera hari inzu nziza iri mu kibanza cy'ubuso 500. Urumva ko ari nk'ibibanza bibiri rwose. Wari uzi ko ushaka kuhabona inzu? Muze tuyitemberane. Nkuko nabibabwiye rero, murabona ko inzu yacu tuyigezeho. Urabona ko ari inzu iri mu kibanza kinini cyane nkuko nabibabwiye. Urabona ko ari inzu ifite parking nini cyane, ishobora guparikamo imodoka 6 kandi ziparitse neza. Ushobora guparika kuri ya side cyangwa ugaparika kuri iyi side. Urabona ko ari inzu nziza cyane. Urabona ko ari inzu ifite rooftop hejuru, ku bantu rwose bakunda kwihagararira hejuru. Urabona ko ari inzu nziza cyane. Urabona ko ari inzu ndetse ifite jardin nziza cyane. Urabona ko hari amavaze, ahantu nakita nk'amavaze bagiye batera indabyo kuba mama bakunda jardin rwose. Urabona ko ari ahantu heza cyane, n'ahantu hisanzuye nkuko muri kubibona. Ikindi kandi iyi nzu yacu nkuko muri kuyibona ifite design nziza cyane, ifite amarange meza abereye ijisho. Urabona ko ari inzu iri ahantu heza cyane. Ikindi kintu nabonye kuri iyi nzu rero cyiza cyane gitangaje, ngiye mvuye kuyitemberamo imbere, ifite ibyumba byisanzuye cyane. Ni inzu nziza iri hafi y'Iremera. Uretse rero ko iyi nzu yacu ifite parking nini cyane kandi yisanzuye, ifite n'igikari cyisanzuye kandi kinini kirimo n'amanex. Reka rero tubanze dutemberane kuri rooftop. Murabibona rero ko twageze kuri rooftop yacu. Urabona ko ari rooftop ifite ahantu hisanzuye, ifite amavaze ku ruhande, ifite inkuta nziza, amatara meza nkuko muri kubibona, ndetse ikikijwe n'ibirahure byiza cyane. Ku bakunzi b'amaniversaire, abantu bagira amaniversaire, abantu bagira amapati, urabona ko ari ahantu ushobora gukorera ibirori byawe kandi bikagenda neza. Undi mwihariko w'iyi rooftop, urabona ko ushobora kuba uhagaze ahangaha ukaba wirebera umujyi wa Kigali. Murabona ko rero twageze kuri balko iri imbere ya salo yacu. Urabona ko ari balko yisanzuye, nawe ushobora kuhatera udutebe. Urabona ko ari balko isa neza, ifite ibikuta byiza cyane by'amabara asa neza. Urabona ko ndetse ikindi ku bakunzi b'indabyo ushobora kuza hano ugashyiramo indabyo hakagira design nziza. Urabona ko ari ahantu naho hisanzuye. Reka mbamara amatsiko rero, iyi nzu yacu ifite ubwiza bungana gutya nakomeje kubereka, iri mu kibazo kingana gutya, iri kuri miliyoni 150 gusa. Reka dukomezanye muri salo yacu. Murabona ko ari salo ifite imiryango myiza cyane. Urabona ko ari salo yisanzuye rwose nkuko ni kubibereka, ifite plafond nziza. Ikindi ndetse ifite TV stand nziza cyane ushobora guterekaho televiziyo yawe. Ikindi nakunda iyi nzu rero muri kubona, ifite design hano mu rukuta. Urabona ko ari design nziza, ushobora kuhatereka indabyo cyangwa amafoto, icyo ushaka cyose. Urabona ko ari salo yisanzuye rwose, ifite inkuta zikomeye kandi nziza. Umwihariko w'iyi nzu nuko ari nshyashya na undi muntu urayibamo. Tuvuye muri salo rero, reka dukomezanye muri salamanje yacu. Urabona ko ari salamanje nini kandi yisanzuye. Urabona ko ari salamanje ndetse ifite lavabo hano ku ruhande. Urabona ko ari salamanje yisanzuye rwose. Ntabwo rwose inzu yabiteretse mu kibanza cy'ubuso 500 ngo ireke kubita isanzuye. Urabona ko ari ahantu hari amatara meza ndetse hari na plafond nziza, hari umwuka mwiza muri make. Salamanje yacu rero nkuko bisanzwe, n'undi salamanje iba yegeranye n'igikoni nkuko muri kubibona. Urabona ko hano hari igikoni cyiza ku mama bakunda guteka. Urabona ko ari igikoni gifite utubati twinshi kandi twiza cyane, dukoze mu rubaho rwiza cyane. Aha rero n'umwanya wo gushyiramo frigo, naho urabona ko hari umwanya wisanzuye kandi munini. Hari amakaro ndetse meza atandura, amakaro meza y'umukara. Ahangaha kuri iyi side ushobora gushiraho amatasi. Urabona ko ari ahantu heza kandi hisanzuye rwose. Guseriva ibiryo umuntu uri muri salamanje ntabwo byaba bigoranye. Ikindi kandi hano hari umwanya wa lavabo, hari n'umwanya ndetse wo guterekaho gas cooker. Hano urabona ko ari ahantu naho hisanzuye kandi heza. Twageze mu gikari cyacu rero. Urabona ko ari igikari cyiza kandi cyisanzuye nacyo. Aha hari umwanya w'igikoni, igikoni cyo hanze. Ikindi kandi hari umwanya wo gushyiraho kwanika imyenda. Urabona ko bashize imigozi yo kwanika imyenda. Urabona ko hari amakaro, n'ahantu ushobora guhurira n'ivumbi rwose. Kuri iyi side rero
hari ikigega. Urabona ko naho ntabwo ushobora kubura amazi hano hantu. Urabona ni ahantu heza cyane kandi hisanzuye. Inzu yacu rero nk'uko nabibabwiye ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3. Reka duhere mu cyumba cya mbere, icyumba dukunda kwita nk'icy'abashyitsi. Tukigera aha ngaha rero urabona ko tugeze kuri dushe na toilette ibanza ku cyumba cya mbere. Tukiva kuri iriya dushe rero twageze muri cya cyumba nababwiye cya mbere tujya dukunda kwita nk'icy'abashyitsi. Urabona ko ari icyumba cyisanzuye gifite amadirishya meza ndetse n'amarangi meza. Tukiva rero muri kiriya cyumba urabona ko tugeze muri koridoro aho turi busange bya byumba 3, ndetse ikindi kintu muri iyi koridoro hari akantu ko gushyiraho inkweto nk'uko muri kubibona. Tugahita tugera ku cyumba cya kabiri, icyumba kinini cyisanzuye kandi kinini gifite amarangi meza, gifite parafo nziza. Reka dukomereze mu cyumba cya kabiri. Reka dukomereze rero mu cyumba cya gatatu, ariko utarakinjiramo urabona ko hari umuryango mwiza cyane ushobora gusohokeramo utiriwe uca mu gikoni. Urabona ko nacyo ari icyumba kinini kandi cyisanzuye gifite idirishya aho ushobora kubona umwuka rwose mwiza cyane. Urabona ko ari icyumba gifite parafo nziza. Ibi byumba bibiri rero maje kubereka bikoresha dushe na toilette imwe ari iyi ngiyi. Urabona ko nayo ari dushe nziza cyane. Tukiva rero hariya urabona ko tugeze muri cya cyumba cyiza cyane cya chambre principale. Urabona ko gifite nacyo koridoro kandi nini yisanzuye. Tukihava hari bathroom nziza cyane, nziza rwose igaragara neza igendanye n'igihe. Urabona ko ari ahantu hisanzuye. Iyi ni toilette, ahangaha hari lavabo. Urabona ko ari ahantu heza hisanzuye. Twakomeje rero no ku mwanya wa dressing room nk'uko muri kubibona. Ni ahantu hisanzuye, hari garderobe nziza ifite ibara ryiza. Urabona ko rwose ari garderobe ifite imyanya myinshi kandi myiza. Hari uyu mwanya wo hasi, hari uyu mwanya wo hejuru. Urabona ko rwose ari ahantu hisanzuye nk'uko muri kubibona. Ni ahantu hanini rwose ushobora kwambarira. Twageze rero muri cya cyumba cyacu. Urabona ko ari icyumba cyisanzuye. Ibaze ko nakweretse bathroom nkakwereka na dressing room. Iki cyumba ni icyumba cyo guterekamo igitanda gusa. Urabona ko ari ahantu rwose hisanzuye, hafite amatara meza, hafite inkuta nziza, hafite ndetse no mu nguni heza hisanzuye ushobora gutereka amafoto cyangwa indabyo, icyo ushaka cyose. Urabona ko ari ahantu hisanzuye, hafite amakaro meza. Ni icyumba ndetse cyisanzuye nk'uko muri kubibona. Iki cyumba cyacu rero si ngombwa guca muri uriya muryango mwabonye. Ushobora kwicira kuri uyu muryango w'ahangaha, ndetse hano hanze dufite barko ushobora kuza ugateraho agatebe ukicara uvuye mu cyumba cyawe. Urabona ko gifite ndetse inkuta nziza zifite amabara meza. Ni icyumba kigaragara neza, gifite amatara meza. Urabona rwose ko ari ahantu hari free. Inshuti bakiriya ba Kigali House rero mutuvugishe tubageze kuri iyi nzu nziza cyane iherereye hano ku Gasaraba impande y'i Remera, iri mu kibanza cy'ubuso 500, iri kuri miliyoni 190. Mukore subscribe ndetse murayikinge, mutuvugishe rwose tubibagezeho.